Kako dva momka, ti jedan do drugog. Okej, molim vas. 2, 1, 2, 3. Hopsa! Iha! Hopsa! Iha! Se došlo te gazi! Moramo da vratimo, izvinite. Ništa. I najbolje mi se desi. Drugo telefon ovdje iz džepa ispod, zgazili bi ga, promenio džep. Znači idemo ponovo to promeniti. Izvinite. Ništa. Idite nazad. Ajde se dogovorimo, idemo promene. Promene imate, alo. A promene, ne zajedno. Idite pravu liniju kad malo trčimo. Promene. Idemo ovo, ne idemo svi zajedno nego ono, cik-cak. A poslije bude bilo. Idemo 1, 2, 3. To nećemo. I izvolite.